Dobro da si tu. Treba mi tvoja pomoć. Oko čega? Slaganja pazla od računa. Barbara, to više nije izdrživo. Ja toliko mnogo radim, a toliko mi je malo plata. Pogledaj, to nije fair i to nije normalno. Pa naravno da nije normalno. Pa ti, Patricija, imaš račun za mobitel za 5. Pa kakvi su ti to brojevi? 060, što? Dobro, nemoj se to da gledaš. Hoću da pričamo o mojoj karijeri. A Jelija, nećemo razgovarati o tvojim neplaćenim računima. Pa to ti je sve to. Neplaćeni su zato što mi je plata mala. Koliko ja znam, tvoja plaća je 3 puta veća nego drugih tajnica. Pa nevjerojatno. Da, ali one su sve udate, imaju decu i uopšte nemaju na što troše pare. Šta će njima pare? Da, naravno. One nemaju potrebu zvati tarot telefone. Kako si znala? Vidovita sam. I što sada ja tu napravim? Pa ako bi mogla kod Davida da se zauzmeš za mene. Nisam ja tvoja glasnogovornica. Barbara, ali i tebi je to u interesu, draga. A Jeli, kako to, molim te? Niko na svetu nema 2 tajnice. Automatski. Jedna mora biti unapređena u pomoćnicu. Znači da bi to bilo mnogo bolje da to budem ja, nego da to bude šišmiš. A koji bi mi bili argumenti kod Davida, molim te? Pa, skoro sam završila turizam. Skoro. Kao i arhitekturu. Kao i ekonomiju. Uostalom, ja toliko naporno radim da sam juče bila skoro do 4:30 na poslu. Koliko ja znam, radno vrijeme je do 5. Pa jeste, ali to niko normalno ne može da izdrži. Samo lud čovjek. I to je sve. Ima još nešto. Poludeću ako mi Nina bude šefica. Znaš, poludeti. Tu te razumijem, potpuno. Zato što je žena hodajuća katastrofa. Nećeš vjerovati što je napravila. Čekaj. Šta? Uletjela je na skvoš teren usred Davidove igre vičući ko luda. O nekakvim papirima, nije sad bitno kojim, nećeš i onako shvatiti. Ali kaznije. Da. Ručkom u finom restoranu. Barbara, ja sam tebi rekla. Ta mala će nas skroz da... Nema šanse. Ti i ja, međutim, imamo jedan drugi problem. Koji? Vanessa. Ko? Predstavnica Mondoteksa s kojom David ima zakazan sastanak. Ne želim propustiti taj sastanak ni pod koju cijenu. Pa ni nećeš. To sve izlistava moj kompjuter. To sam i mislila. Patricija, dođe li do neke promjene mjesta, vremena, datuma, bilo što, hoću da me iste sekunde obavijestiš, jasno? Pa jasno. A hoćeš se ti onda zauzeti za mene? Potrudi se da dobijem pravovremenu informaciju pa ćemo vidjeti.